uhoraho n'umwami w'abami. Twongeye kubaha ikaze mu ishuri ryacu, turakomeza kwiga piyano. Uyu munsi rero tugiye kwiga gucurangisha amaboko yombi. Mbere y'uko dutangira isomo ryacu ry'uyu munsi, ndagira ngo nshimire abantu bose bakoze subscribe, hanyuma abatarakora subscribe namwe uyu niwo mwanya mwiza, hanyuma mwibuke kurayikinga iyi video. Twikomereza, tugiye gucurangisha amaboko yombi. Gucurangisha amaboko yombi, hari igihe amaboko yombi aba ari gucuranga ibintu bimwe, hari n'igihe aba ari gucuranga ibintu bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba uyu munsi. Turabanza turebe igihe amaboko yombi ari gucuranga ibintu bimwe, ubundi turebe n'igihe amaboko ari gucuranga ibintu bitandukanye. Muri kubona uriya mwitozo wa mbere uri hariya, handitseho ngo mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Ariko none muri kubona ko hari inota ryanditseho rimwe kabiri bifatanye, kandi n'irindi ryanditseho rimwe n'irindi ryanditseho kabiri. Iriya riba ryanditseho rimwe kabiri aba ari branche, ivuga ko uyibara inshuro ebyiri. Urayikandaho ukabara rimwe kabiri, hanyuma ririya ryanditseho rimwe n'irindi ryanditseho kabiri iyo ugenda uribara rimwe rimwe. Ubundi tubibara dukoresheje metronome: rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri, bigakomeza gutyo. Utegereje kukaririmba, inota rya mbere ni mi, tukaririmba byaba ari mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Gutyo tugiye kugira tugacurange atarimo metronome, buri wese aragerageza nyine yumve ko yagashobora. Amanota yose tumaze kuyamenyera, ariko hariya harimo amanota makeya cyane, ni kuva kuri do kugera do, re, mi, fa, sol. Amanota yose arimo hariya ni kuva kuri do kugera kuri sol. Hanyuma inota rya mbere ubwo niba ridufashe do, re, mi, fa, sol, ngo mi ni hano turi buhere. Turacuranga mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugasubiremo mi, turahera kuri runo rutoki rwa gatatu rwo mo hagati. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye gushyiramo n'igipimo twumve. Rimwe kabiri rimwe kabiri. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kugerageza dukoresheje akandi kaboko. Ubu ni akaboko k'ibumoso. Twakoresha akaboko k'iburyo, niho tugiye gukoresha akaboko k'ibumoso. Ubwo turashyiraho intoki duhereye kuri do. Ubwa mbere nahereye kuri do ya gatatu, kuko do biri imbere y'amadiyeze abiri: do ya mbere, do ya kabiri, do ya gatatu. Nari nahereye kuri do ya gatatu bwa mbere, none ubwo ugiye guhera kuri do ya kabiri. Do ya mbere, do ya kabiri. Nkoreshe ikiganza cyangwa se akaboko k'ibumoso, ndashyiraho mpereye kuri do, do, re, mi, fa, sol,
ubwo mi iratangizwa n'urutoki rwa gatatu, bivuze ko tubara 1 2 3, ubwo ni gatatu n'ubundi iracuranga inota rya mbere. Aho dufite turacuranga ibyo twacuranze dukoresheje akaboko k'iburyo. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Gushyiramo inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo wumve ko wabitirije neza. Turi gucuranga tunasoma, dusoma amanota. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kugenda noneho tubara amanota ubutinde bwayo. Murabizi ko ririya ryanditseho 1 2 bifatanye ni branche ibara inshuro ebyiri, hanyuma ari yanditseho 1 na 2 gusa ubwo ni noire yo ibara inshuro imwe. Turatubara 1 2 1 2 1 2 gutyo. Twagiye mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kongera nanone 1 2 1 2. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kongera ducurangishe akaboko k'iburyo ariko tudakuyemo metronome. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye gukuramo metronome noneho tugerageze gucurangisha amaboko yombi. Uratangira ugenda gake gashoboka ku buryo wumva ko nta mpungenge ufitemo. Tugiye kuri mi tuyibara inshuro ebyiri, hanyuma yanditseho 1 na 2 gusa tugenda tuyabara inshuro imwe. Turatangira urutoki ngo ni do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Urwo mi ni urutoki runguru rwa gatatu. 1 2 3. Uturera kuri mi hose n'urutoki rwo mu hagati. Twayikoze mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kongera mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kongera indi nitumara gukora indi nshuro turadushyira mu metronome tugerageze. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tubishyiraho metronome ariko noneho turashyira muri tempo ya 50. Tempo ya 50.
turebe ko intoki zacu ziri ku manota neza. Do, re, mi, fa, sol. Turahera kuri mi. Tugiye kugenda tubara rya nota ririho rimwe kabiri turaritindaho, hanyuma ririho rimwe na kabiri turibara inshuro imwe. Twagiye rimwe kabiri rimwe kabiri. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Tugiye kongera rimwe kabiri rimwe kabiri. Mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Congratulations niba ubashije gukora uno mwitozo. Tugiye gukora umwitozo wa kabiri. Injyana ni imwe ariko amanota aratandukanye. Dufite do, do, kandi niba tubariyo neza. Do, gusa twibuka gutinda kuri rya nota ririya ririho rimwe kabiri. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Tugiye no kubicuranga kuriya byanditse ariko tutarashyiraho metronome. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Shyiraho metronome. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Twongere. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Niba ubashije gukora, congratulations. Tugiye gukora n'akandi kaboko k'ibumoso. Turahera kuri do ya kabiri n'ubundi, hanyuma twibuka gutinda kuri rya nota ryanditseho kabiri. Turacuranga ibyo twacuranze hano ariko dukoresheje akaboko k'ibumoso. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Tubishyiramo metronome. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Tugiye kongera. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Tugiye kongera tubikore n'amaboko abiri cyangwa se n'ibiganza bibiri ariko tudashyiramo metronome. Iyo mwitozo wa kabiri twagiye do, do, re, mi,
mwinshi ugatangira ugenda gake, hanyuma uko ugenda ubimetiriza ukagenda wongera umuvuduko. Tugiye kongera do do re mi re fa mi do fa re do. Shyiraho metronome. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Twongere rimwe, kabiri, rimwe, kabiri. Do, do, re, mi, nk'uko nabibabwiye, uko ugenda ubimetiriza ugenda wongera umuvuduko, ukava kuri iyo tempo ya 50 twari turiho ukajya kuri 60, ukajya kuri 70, ukagenda uzamuka uko ugeze kure hashoboka. Hanyuma niba waba utafite metronome, nawe ugenda wongera umuvuduko nyine mu biganza byawe, ukabyumva mu ntoki zawe, ukagenda wumva ko ari kugenda hiyongeraho umuvuduko uko wabikoraga mbere, atari ko ukiri kubikora. Iyo ni exercice rero ngo tubikorere hano, buri wese azabigerageze, cyangwa se abigerageze ubu ngubu arebe ko byamushobokera, ko ndabizi uzabishobora. Hanyuma noneho uriya mwitozo, dufite imyitozo ibiri. Noneho uriya mwitozo wa mbere tugiye kuwukorera mu kiganza cy'iburyo, hanyuma umwitozo wa kabiri tuwukorere mu kiganza cy'ibumoso. Mbere twari twawukoze n'ubundi. Mi, mi, fa, sol, fa, re, do, mi, re, fa, mi. Ahandi ku kiganza cy'ibumoso twari twakoresheje, twavuga ko duhera kuri do ya kabiri, tugakora umwitozo wa kabiri. Do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Twongera nanone do, do, re, mi, re, fa, mi, do, fa, re, do. Noneho rero tugiye kubikorera rimwe, uri kubona hariya uragenda ureba, niyo mpamvu nabishyize mu tuzu kuriya, kugira ngo uvuge uti kuri rimwe mfashe irihe nota, kuri kabiri mfashe irihe nota, ugende gakeya gakeya ugenda ubihindura. Ahambere dufite mi na do. Mi ubwo ni urabara kwa kundi do, re, mi, fa, so. Hamwe dufite mi, ahandi dufite do. Hanyuma tubikandire rimwe. Bikora ko mu kazu gakurikiyeho ni kimwe. Ahakurikiyeho dufite fa na re. Ahakurikiyeho dufite sol na mi. Ahakurikiyeho dufite fa na re. Ahakurikiyeho dufite re na fa. Ahakurikiyeho dufite do na mi. Ahakurikiyeho dufite mi na do. Ahakurikiyeho dufite re na fa. Ahakurikiyeho dufite fa na re. Ahakurikiyeho dufite mi na do.
tugiye no kugerageza kubikora twihuta. Mi na do, mi na do, fa na re, sol na mi, fa na re, re na fa, do na mi na do, re na fa na re, mi na do. Tugiye kubikora n'ubundi tugenda gake ariko ntabwo tutabivuga. Twagiye. Tugiye kongera n'ubundi, genda ureba ko hari ikintu kiri kugenda gihinduka. Niba nta mpinduka bwaba ari ikibazo, ariko hagomba kugira ikintu gihinduka mu buryo uri kubikora ugereranyije n'uburyo uri kubikora ubu ngubu. Yumvishe utakibyibuka usubira inyuma ugasubira nyine gutandukanya inyuguti mi na do. Mi na do, fa na re, sol na mi, fa na re, re na fa, do na mi na do, re na fa na re, mi na do. Tugiye gushyiraho metronome ariko n'ubundi igenda gake. Twibuke ko rya nota ririho rimwe kabiri, turaritindaho inshuro ebyiri, hanyuma ririya ry'umukara risiribanze ririho rimwe kabiri gutyo, hariho rimwe na kabiri bitandukanye. Iryo nota ryo turaribara inshuro imwe, hanyuma ririya ririho rimwe na kabiri bifatanye turitindeho inshuro ebyiri. Tugiye gushyiraho metronome igenda gake n'ubundi. Rimwe kabiri iracyihuta, dushyire muri 45. Rimwe kabiri twagiye. Nk'uko byagombye kugenda, kumvisha ya tempo ikihuta n'ubundi wayigabanya. Twongere dushyire muri 40. Rimwe kabiri
twagiye. Twongere. 1 2 1 2. Tugiye kuririmba noneho rero. Tugiye kongera tempo. 1 2 1 2. Tugiye kongera tempo n'ubundi. 1 2 1 2. Ushobora gukomeza ukagenda wongera umuvuduko kugeza aho ushoboye. Rero isomo ryacu ntaho rirangiriye. Ndashimira abantu twatangiranye urugendo kandi n'abandi mwese mwaje mo hagati. Ndifuza ko twazakomezanya kugeza rurangiye. Mukomeze mukore subscribe, like na comment ziba zikenewe, mukavuga uko mwabonye iri somo kandi mugashishikariza n'abandi bakaza tukigana niba kuko mubona ibyo twiga ari byiza. Murakoze naho ubutaha.